Jekk verament trid li tiffoka fuq l-edukazzjoni, trid titnaddaf mill-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni fil-Ministeru tiegħek. Hekk saħqet fil-Parlament Ewropew il-Membru Parlamentari Ewropew u Shadow Minister għall-Edukazzjoni u x-xogħol Therese Comodini Cachia fil-konfront tal-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo. Il-Ministru Bartolo sarulu diversi mistoqsijiet meta kienet jidher quddiem il-Kumitat tal-Kultura u l-Edukazzjoni tal-Parlament Ewropew. Din kienet il-mistoqsija ta' Therese Comodini Cachia lill-Ministru Bartolo. Honourable Bartolo, which of the Presidency education-related priorities do you foresee concluding by June? What assurance can you provide that you will lead the Council's work without interruption from the scandals of corruption in your ministry? And thank you for taking the time to appear before this committee rather than give yet another bizarre press conference instead of cleaning up your administration from the corrupt allegations currently reported on the media. Therese Comodini Cachia qalet li Evarist Bartolo prova jaddotta fi Brussell ukoll l-istrateġija li qed juża f'Malta fejn jevita milli wieġeb għal mistoqsijiet li jsirulu u bekk jiddevja l-attenzjoni. L-MEP Comodini Cachia saħqet li l-verità hija li Evarist Bartolo għatta flok aġixxa fuq il-commissions li ħalkan ewlieni tiegħu biex jinvestihom f'binja għalih minflok fi skejjel għat-tfal. Ipprova jipperswadi lill-eks kap eżekuttiv tal-FTS biex jistenna minflok jirrapporta l-korruzzjoni li kienu ilu jiġbidlu l-attenzjoni għaliha u approva ħlas mhux approvat lill-kuntrattur li issa nafu li ltaqa' miegħu ġimgħa wara l-elezzjoni ġenerali.